Sva velika sportska takmičenja su uzbudljiva, nose nešto svoje, ali ništa se ne može mjeriti sa olimpijskim igrama. Olimpijske igre, to je san svakog sportiste, san vjerovatno svakoga dječaka, djevojčice kad počinju neku sportsku karijeru. George Orwell je smjestio svoje izmaštano totalitarističko društvo u 1984. godinu. Za Andriju Puru Popovića, tada 25-godišnjeg vaterpolo golmana iz Kotora, 1984. je predstavljala početak stvaranja trofejne riznice iz mašte. Prva pozlaćena stanica na putu tokom koga je 1986. sa reprezentacijom Jugoslavije postao svjetski, a sa saigračima iz Primorca državni prvak i pobjednik kupa, zasluživši naslov najboljeg sportiste Crne Gore. Puta na kome je osvojio 2 evropska srebra sa nacionalnim timom i 2 kupa evropskih šampiona sa zagrebačkom Mladosti. A sve je počelo u Los Angelesu te famozne 1984. Iako tada niko ništa nije očekivao od nas i može se reći da smo mi postali iznenađujući olimpijski šampioni. Iznenađujući, jer su nakon osvojenog srebra na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. uslijedile 3 sušne godine, praćene lošim rezultatima i turbulencijama u Vaterpolu Savezu Jugoslavije. Neposredno prije Los Angelesa za selektora je postavljen trenerski neafirmisani Ratko Rudić, koji je donio revoluciju u metodologiji treninga. Bili smo na pripremama u Kranju, u Sloveniji. Bukvalno, mislim da nije radio lift, ja nijesam mogu uveče, bukvalno sam puzeći izlazio na prvi sprat hotela nakon svega toga, jer stvarno je bilo nešto promijenjeno, ne nešto, nego mnogo toga je promijenjeno bilo u tom sistemu takmičenja, čak smo mislili da je to čak i previše, ali ta fizička sprema se poslije pokazala dominantnom u odnosu na ostale rivale, jer niko nije prolazio kroz takvu torturu kao jugoslovenski vaterpolisti. Popović, koji je činio tandem sa u to vrijeme po najboljim svjetskim golmanom, Miloradom Krivokapićem, bio je među 11-oricom jugoslovenskih vaterpolista, koji su u Los Angelesu debitovali na olimpijskim igrama. Sva velika sportska takmičenja su uzbudljiva, nose nešto svoje, ali ništa se ne može mjeriti sa olimpijskim igrama. Olimpijske igre, to je san svakog sportiste, san vjerovatno svakoga dječaka, djevojčice kad počinju neku sportsku karijeru. Prohujalo je 37 godina, ali su dani provedeni u olimpijskom selu ostavili za sobom neizbrisive tragove. Sjećam se velikog zajedništva svih jugoslovenskih sportista. Konkretno tada, evo, pomenuo sam Veselina Vujovića, znam da smo mi bili stalno zajedno, da su tu bile s nama rukometašice Svetlana Kitić i tada stalno sam bio, naravno u tom nekom slobodnog vremena, a kojega je bilo veoma malo, samo nekad uveče, sa možda najvećim sportistom jugoslovenskih svih vremena, pokojnim Matom Parlovom, koji je tada bio selektor reprezentacije bokserske i koji je nevjerovatan duh davao svemu tome sa svim tim nekim njegovim upadicama. To je ono što mi je onako ostalo u sjećanju. Kao i zavesla je jugoslovenskih vaterpolista koji su ih vodili do zlata. U uvodnoj fazi pobjedili su Kanadu, Kinu i Holandiju. Zatim u završnoj rundi, koja je odigrana po grupnom sistemu, Australiju, Zapadnu Njemačku i Španiju.
Premda ne nominalno, završni meč s Amerikancima je suštinski bio finalni, jer su se sastale dvije reprezentacije sa maksimalnim učinkom. Plavima je odgovarao i remi, zbog bolje gol razlike. Čitav taj ambijent utakmice koji se igrao na bazenu u Malibu Univerziteta Pepperdine je nevjerojatan. Ta finalna utakmica stvarno će mi zauvijek ostati u sjećanju. Dugo smo gubili, čak u jednom momentu krajem treće četvrtine 5-2. Kasnije 5-3, 5-4 i mislim na nekih 3 minuta do kraja da smo postigli taj peti gol, izjednačenje, 5-5. Taj rezultat je ostao do kraja i on nam je donio titulu olimpijskog šampiona. Niko od nas nije bio u tom momentu ni svjestan što smo uradili. Amerikanci su samo formalno bili domaćini. Puno je bilo Jugoslovena i to nikad ni prije ni kasnije nisam doživio, koji su bili na tim brdima iznad bazena Pepperdine u Malibu sa jugoslovenskim zastavama. Sigurno ih je bilo par hiljada. Mi ih nijesmo viđali, ali u svakom trenutku smo osjećali taj huk i navijanje jugoslovenskih navijača odozgo sa tih padina iznad bazena. I to je ono što je veoma, veoma upečatljivo bilo i onda čitavo to slavlje kad su se naši navijači kasnije spuštili nakon završetka utakmice, stvarno je za nezaborav ostalo. Kao i primanje zlatne medalje, slušanje himne na pobjedničkom postolju, ali i ono što je neposredno uslijedilo. Sjećam se, poslije himne mi smo ostali još da pjevamo jednu pjesmu na pobjedničkom tronu u Los Angelesu, reprezentacija sa Ovčara i Kablara. Odakle je ta pjesma u tom momentu, ko je to pokrenuo, ali to je stvarno onako bilo veoma interesantno. Znam da svi su se pitali koja je to pjesma, što je to, koja je to pjesma, i to je dugo i trajalo. Mislim da to nije ono kao po protokolu što treba da traje 5 minuta i zajedno sa intoniranjem himne, da je to trajalo, mislim, čak nekih i pola sata smo mi ostali tu na pobjedničkom tronu.